Ka Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP Riboy District mentakasngi kan rio tarik ukalalengkon kalalit ban jurip ya ka way ke jaka jaka Megalia Mineral Development Corporation Limited kapadon hakathan Riboy hakasnong mausmai ketega jing jurip jang kaseng kadai hadian makaseng kala yo jing tep baya ketega jaka latmu ban ai shiki riu shimen hadian makaseng kala poi hakatega jaka kalalap baya ketega jaka lati bat penmadan bat nakaliang jaka seng kalau yo banyak keran berurang basnong jaga snong maus mai ban pan jing shai na u hadian ke jing keran berurang basnong na kaliang jung presiden jaga seng uba Lustar Lingdo ula ong ba ke jing pen shai na urang ba snong ba ka sorkar ka tumu ban te ka petrol pom bat ka we ka resort ha ka te ka jaka bat na kaliang urang basnong ru ula dat ban ai NOC u presiden ula ong ru ba ka seng ka persya jor ya ka te ka jing le ka sorkar namar ba ka IT ya ka jing pentre shaki brio bana bar jong ka jela Shushu na kaliang u presiden habakran shakilat patai kubor ula ong ba ka seng ka sngau lengo haba layo jing tip balayo ban pendon kam ya ka te ka jaka udai ubri uba na ka jela asam bar ka bala penoy ka seng bakan sngau persya namar ya ka te ka jaka lala ban tre tang da ki brio ki ba na ka jela Megalia ka seng ka sngau lengo babali ka sorkar ka kwa ban IY shaki brio banabar Iwan ban inspection ya kan jaka ko ba kadi government lan di nagaliang jungi kaseng ya jingkit ba government ka ibis ya gitu ba nasabar jam state jungi de keding pili ko ba ngakwa apan pili ya government bapali ke government kamla apan ibis ya gibru ba dei na pokasit ke jungi de sela banong ba kasih jungi pun kepala punya kabar khoi de kumbang yo jingkit ahne kadai hadin bangilai yo kli na urang ba snong jong ka mau smai ong ba ni ai ke NOC bande pom bat ka resort ke ka government ne haba ka ai haba nakaliang jong ka government haba urang ba snong ula ong ba ni ai ka NOC bande ke pom bat ka resort balai ke government kamla ban ai kita jelah sebagai kita ni kita jaka kita la bani kita di kita di perform dan di resort namar pun kasih ini ke bala ban invest kum kita di jag business di lesnya kadai ke fil jangka government bakala ban ai atau ba ai kata kau sorika nah ba ni tim ba umdei try jelah ni di ba na po jelah asam to balai ke government kala apan ai kita gitu dengan ngaso batang ba lada nakaliang jong government kala apan ai kita banyak itu prakasi jong bede kita mu prajaka te ngidang budin susu la kadai san en katum ka jing itu jong roba snong abade kata nasi bakila apan de kata resort bakta perform nakaliang jong kum kasang hin dan kan Menyai budin ikan buat sedu. Sekarang aku bantah, kat basak ukam, nilang ban ya budin, nang yang kini kaseng, minum sertai. Lah kedai sian en, kalau kedai bag government kan happen besar itu.